Allah Teala'ga iman keltirip ve amile salihati yaxşı işlerdi jasap jana yaxşı amallardı köp kılganlarga tuba lahum hasana munda ayтканда аларга бейиш болсун дейт. Dekabr el aralık bagı mümkünçülüğü çekilgen günü olata. Albatta bunu biz андай эмес. Bir Jaratkanın buyruğu menen bir sunoonu kötürüp atkan bir tuğanlarыбыз деп түшүнөбүz. Ушундай биздин агаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды таштап койбостон мээримиңиздер менен ушундай бөлөп каратасыздар. Ушу карап аткан жалпы аталар, апаларга, эжелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сиздердин ушундай бир кайрымдуулук мээримиңиздер менен чын-чынына келгенде дүйнө сакталып турат.